Kuleli yalibhekisa even le-United Arab Emirates lekungelinye ke lelive lelinebudlelwano lobucinile nelive laseSwatini. Kanti ke indlovu yemhlaba isukela esikhumulweni seTindiza eKing Mswati III International Airport. Sive seMaswati besiphume ngetinkani kutawuvalelisa indlovukazi Mhlekazi esikhumulweni seTindiza iKing Mswati III International Airport. Indlovu yemhlaba isukele kulesikhumulo seTindiza yalibhekisa eveni le-United Arab Emirates. Live le-United Arab Emirates lingelinye lemave lanobuhlobo lobucinile nelive leSwatini. Lamave abambisana kulokuningi eluhlangothini lwentuthuko njengoba nakule nyanga leyengcile isilo semhlaba sabusisa kubambisana ekhathi kwelaseSwatini nenhlangano yalela live iShe Powers Africa lekhutsata ukuthuthuka kwabomake nemamfombatana kutebuchwephesha kanye nakuletinye tinhlangothi. Libe bakhona esikhumulweni seTindiza kutawuvalelisa indlovu yemhlaba bekubomake emakhosikazi Sigodlo boba betukhulu nemabandla ekweluleka netindvuna tembuso. Etindzabeni kubika Pholile Maziya Anathapiso Dlamini esikhumulweni seTindiza iKing Mswati III International Airport.